ruda yacu ni nziza kuko impamvu zose 200 rizakuraho imisoro ku butaka bw'abanyarwanda, ku mazu yose y'abanyarwanda, ku bashoreshwa bato mu Rwanda hose, no ku bana bavutse kwigira ku buntu amashuri abanza n'ayisumbuye, naho kaminuza ikagabanyirizwa bose bakiga. Kuzamuranya ku butaka iba intego yacu twese, naho ubundi tukanongerera umushahara ku barimu baciriritse no ku basirikare baciriritse ndetse n'abaganga baciriritse. Ikindi ni ugusora ubwezeze miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, miliyoni esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda bisubiyemo z'imisoro ku basoreshwa bose bato. Murakoze kubyakira neza. Amashuri n'amavuriro, amasoko byose agasimbura gereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Naho inteko iraje yatera gukemura imanza zose mu ruhame rw'inteko nyarwanda. Gacaca yahozeho gakondo bakare kose abakurambere ba kera. Imana izabidufashemo, ruda izakora umuti. Musaza Barafinda arahari, perezida nyaperezida. Twese turamukunda, twese turamwemera, bose baramukunda, bose baramukunze. Hirya hino ku isi hose Barafinda arazwi, ni umusaza w'ukuri, akora umuti wa bose. Murakoze mwese ku isi, murakoze mwese ku isi.